reka ngushimire cyane warakoze cyane kudutera inkunga ukora subscribe ushana comment uri w'agaciro nk'ibisanzwe rero turagarutse kugira ngo twongere turebe ibiri gucaracara hano mu karere k'ibiyaga bigari duhereye hano mu Rwanda nuko ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyi ngiro mu Rwanda ni Rwanda Polytechnique rigiye gutanga impamyabushobozi ku nshuro ya 8 abanyeshuri bagera ku bihumbi 4562 nk'uko byagiye bikomeza kugenda bitangazwa n'ibirori biri buze kubera hariya muri Bika Arena. Hanyuma rero ikindi turaza kuba tubabwira nuko umugaba mukuru w'ingabo za RDF ari mu ruzinduko rw'akazi hariya mu gihugu cya Kenya. Ese yaba yagiye gukora iki cyangwa se n'ibindi wenda bishobora kuba byamujyanyeyo, turaza kuba tugarukaho mu kanya nk'uko byagiye bikomeza kugenda bitangazwa. Hanyuma rero dusimbukiye hanze y'u Rwanda nuko ihuriro AFCM 23 bakomeje imikwabo hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni mu duce turimo kasali muri komini kadutu. Kuri uyu munsi w'itariki ya 29 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2025 bakaba bafashe abakoreshaga n'ubundi imbunda mu buryo butemewe n'amategeko n'ibindi bikoresho byinshi cyangwa se imyenda ya gisirikare cyangwa se bifitanye isano byose n'igisirikare nk'uko ukunda gukomeza kugenda ubigezwaho aho ngaho ku mashusho. Hanyuma rero abangaba bakaba bafashwe bakaba bagiye kuryozwa ibyo bakoze. Tubibutsa ko abangaba ari babandi bakomeza kugenda bishora mu ngeso cyangwa se mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi nko kwiba no gusahura bifashishije izi ntwaro baba babitse. Abangaba rero tubibutse ko ari ababa barasize bakoze jenoside hano mu Rwanda cyangwa se aba bakomokaho abahoze mu ngabo za Habyarimana, ubwo ni XFR, bagiye bagashinga umutwe wa FDLR hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bavuga ko bagomba kuzakora ibishoboka byose bakaza bagahirika ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame bakamukuraho, hanyuma ngo bakongera bakisubiza igihugu. Reka tubategereze rero turebe ko bazaza, ariko nibaza uko byagenda kose bashobora kuzabona nk'urwo imbwa yaboneye ku mugezi. Ni mu gihe abandi barimo kugenda bataha baza ku mahoro kandi bakakirwa n'u Rwanda, kubera ko n'abana b'u Rwanda hakaba hamaze gutaha abagera ku bihumbi 200 ngahe nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho. Ibyo tugiye kuba tubigarukaho mu kanya, usabwa no gukomeza kubana nanjye. Hanyuma ikindi aza kuba nkubwira hano muri Kenya nuko umwanditsi ukomeye cyane, niba warize ibijyanye n'ubuvanganzo, ukaba warize indimi cyangwa se igiswahili n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye cyangwa se igifaransa, mbese ubuvanganzo muri makeya, ubuvanganzo nyafurika, uyu mugabo nta kuntu waba utamuzi. N'umwanditsi yitwa Ngugi wa Fiongo, akaba yitabye Imana ku myaka 87 nk'uko byatangajwe n'umuryango we ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025. Uyu mugabo ngewe navuga ngo rwose yambereye umugabo w'icyitegererezo, cyangwa se uyu mugabo ibitabo bye nasomye Deriva Between, hanyuma nsoma n'ikindi gitabo yitaga ngo I Will Marry Well When I Want. Ngira ngo ibi bitabo byose narabisomye, ibitekerezo birimo ni ibitekerezo cyangwa se wenda ni ibintu bishobora kuba byakujyana ahantu nawe ushobora gusanga aho, bikaba byatuma wiyevoluta mbese muri weho, cyangwa se akabaho impinduramatwara muri weho. Uyu mugabo rero yitabye Imana. Hanyuma rero nk'uko byagiye bikomeza kugenda bitangazwa n'umuryango we, reka tumwifurize iruhuko ridashira. Nta kundi yari ategerejwe no kubona igihembo cya Nobel kuko yari ku rutonde rw'abantu bazahabwa icyo gihembo. Hanyuma rero Nyagasani amuhe iruhuko ridashira, nta kundi nyine. Ariko ngewe byambabaje cyane kuba Ngugi wa Fiongo yapfuye, byambabaje cyane, ariko nta kundi. Yes, reka ngushimire rero kandi nkubwire ngo warakoze cyane gukora subscribe, kandi namaze kuguha ikaze. Hanyuma icyo usabwa ni ugutera agatebe hirya aho ngaho, nanjye nkatera akandi hano. Hanyuma niba ufite n'agasambi ukazana ugasase hano hagati yacu, twicare dusasa hano turebe ibiri kubera hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turaza no gusimbukira hano mu karere k'ibiyaga bigari, tukasimbuka tukagera no hakurya y'amazi nk'uko dukomeza kugenda tubigarukaho. Naho rero muri aka kanya namaze kuguha ikaze. Ikiriho cyo nuko hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo twagiye dukunda kubibabwira kenshi cyane, ni imikwabo imaze iminsi iri kuba. Iyo mikwabo ikaba nta kindi igamije ari ukugira ngo M23 mu bice yamaze kuba yigarurira ibashe gukontorora neza abantu bakomeza kugenda bagaba ibitero ku birindiro byayo.
ibi ngibi twabigarutseho kenshi, turavuga tuti nyaboneka abantu banze kuva ku izima barinangiye. Ni mu gihe M23 ivuga iti mwebwe abaturage ba Goma no mu bindi bice bigiye bitandukanye, nk'ubu ngubu mu kanya nari mbabwiye ko mu gace kitwa muri komini kadutu, muri kasali, habaye n'ubundi imikwabo, bafata abantu bari babitse imbunda mu buryo butemewe n'amategeko, ndetse n'imyambaro, ndetse na za mashinigane n'ibindi n'izindi ntwaro gakondo zose. Urumva n'imihoro n'iki ntabwo byabura, kuko nta kindi baba bagamije, ni ugusahura, ni ukwiba, ni uguhungabanya umutekano mu birindiro bya M23, ariko boherejwe nande n'ubutegetsi bwa Kinshasa, nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho, kuko abo bigeze gufata, abo M23 yigeze gufata nk'uko abangaba bafashe, nibo bigeze kuba batangaza ko ngo bafite umugambi bahawe, cyangwa se ibwiriza bahawe n'ubutegetsi bwa Kinshasa ryo kuza guhungabanya umutekano mu birindiro bya M23, bagafata amafoto, harimo ibyo gusahura, gufata abagore ku ngufu, kwica, kugira gute, mbese bya bidigi nirumva nawe byo gukomeza guharabika cyangwa se gusiga icyashya M23. Barangiza bagafata amafoto bakayatanga hejuru nabo bagahita bayatanga hejuru. Barangiza bakavuga bati aha, muri kubona bya biganiro by'idoha muri Katari, twemeranyije ko tugomba kurambika intwaro, kutagura ibirindiro, hanyuma mu buryo bwo kugira ngo dushake amahoro no mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ariko none dore ibyo M23 mu bice byose bafashe, dore ibyo bari gukora. Ni mu gihe M23 kugeza saa izi ngizi ikirimo gusabwa kuva mu bice yafashe, ngo ikava ngo mu bice yafashe. Mwoka byara mwe namwe ko mukunda gukurikirana ibintu, cyangwa se hari ijambo rivuga ngo icyo wafashe ntukarekure. Ni gute ushobora kumbwira ngo imbaraga zose M23 imaze gutakaza, cyangwa se imbunda yatakaje, cyangwa se abasirikari yatakaje ku rugamba, ibikoresho cyangwa se ibifaru byose batakaje, warangiza ukambwira ngo nibarekure Goma? Warangiza ukambwira ngo barekure Bukavu? Ibyo bintu ntabwo byapfa gushoboka. Hari abantu benshi cyane bigize ntakoreka, bakomeza kugenda bavuga ngo tuba ngo turi kuvuga, ngo turi kuvugira ngo M23 ngo egare RDF nk'uko bakunda kuyivuga, ubwo hakazamo n'abandi abo bose, ariko nabo ku ruhande rwo bafite ibindi bagenda bavuga. Rimwe na rimwe ugasanga bakwituniyeho, ugasanga bari kugutuka nko mu makomenti, bigenda bibaho. Ariko ibyo tuvuga ni ibintu by'ukuri kandi biriho. Urugamba ruriho hano muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo ni urugamba rutoroshye, kandi M23 ihanganyemo n'ubutegetsi bwa Kinshasa, kandi uko byagenda kose igomba kuzarutsinda. Ntabwo twarera kutabivuga rero, ntabwo twarera kutabivuga. Ibyo rero abantu baba bagenda bakurikiranamo ngo iki. Reba nk'ubu ngubu ibiganiro by'i Washington DC byo kwa 25 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2025 byavuga ko hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basinyanye amasezerano y'uko hagomba kugaruka amahoro, bigizwemo uruhare na Amerika. Kwa 23 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2025 idoha muri Katari habereye ibiganiro byo kurambika intwaro no kutagura ibirindiro. Niba mubyibuka neza, ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatatu nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yari kumwe na Perezida Felix Thisekedi idoha muri Katari, bari kuganira, cyangwa se uyu nguyu Emile wa Katari arimo kubahuza. Murabyibuka n'izindi nama zagiye zabereye i Nairobi, zabereye Dar es Salaam, zose zigaruka ku mutekano muke uri kubera hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uburyo hagaruka amahoro. Hari indi nama yabereye hano i Kampala kwa 28 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025 kwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, nayo yagarukaga ku mutekano muke uri kubera hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abantu rero bagakomeza kugenda bavuga ngo ibi byose ngo muba muri kuvuga ngo ni ugushaka ngo gushyigikira ngo imitwe ngo y'iterabwoba. Ntabwo ari byo. Twebwe ibyo tuba tuvuga ni ibiriho, ni biba biri kugaragara. None se nawe urabona ejo bundi ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025 bishyira kwa 26 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025, ihuriro AFC M23 batangaje ko uwahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila yageze ku butaka bwa Goma, yamaze kwakirwa n'ihuriro AFC M23 biri official. Icyo si ikindi,
ubwo umuntu wagira ibyo bivuga agatera amakomanteri wasanga ngo ushyigikiye ngo ko Joseph ngo yinjira ngo mutwe ngo w'iterabwoba ngo ushyigikiye ngo ko ngo ahirika ngo ubutegetsi bwa Kinshasa. Oya, si ibyo biba binzanye. Mbagira ngo tuganire, umenye ngo ama updates ariho bimeze bite, umenye ngo Uvira bimeze bite, umenye ngo warikare bimeze bite muri two duce twose, cyangwa se hano mu Rwanda, cyangwa se hehe muri Kenya na hehe no hanze aho, ibyo byose tukagenda tubinyuranyuramo tureba ibiri ko habera. Kuri uwo munsi nakubwiye hejuru kuri tariki ya 25, uyu mugabo Evariste Ndayishimiye, perezida w'u Burundi, uri mu gikorwa cyo kwiyamamariza kuyobora indi manda. Mu minsi iri imbere hazaba amatora hara mu Burundi. Yari yagiriye uruzinduko hariya muri Kongo, yakirwa ku kibuga cy'indege cya Njiri n'umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma yahaza kubona na perezida Felix Thisekedi. Uburyo aba bantu basuhuzanyije, uburyo aba bantu baganiraga, urabona ko hagati yabo harimo ikintu, nta kindi. Ingabo z'Ababirigi zifatanyije n'ingabo z'Abarundi nibo basigaye mu ntambara hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe abandi barimo gutaha. Ese mwaretse koalisiyo FARDC dushobora gusangamo mayimayi, tugasangamo wazarendo, tugasangamo FDLR, tugasangamo na FARDC nyirizina n'indi mitwe yindi yitwaje intwaro ntazi bakoresha, akaba aribo bantu barwaniye intambara. Abo bacanshuro baraza kumara iki? Niba mubyibuka neza, uyu perezida wa M23 Bertrand Bisimwa, kuri uwo munsi ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 5 mwaka 2025, ubwo uyu perezida Evariste Ndayishimiye yari hariya muri Kongo ari kumwe na perezida Felix Thisekedi, yasabye ku neza, yasabye perezida Evariste Ndayishimiye kuba yakura ingabo ze hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akabacyura bagataha ku neza nk'uko Sadeke irimo gutaha. Ndahamya ntashidikanya ko uyu mugabo ibi ngibi ntabyo azakora, biturutse ku mafaranga yemerewe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, biturutse ku mabuye yemerewe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Abasirikare bagenda bakomeza kugenda bahapfira hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo basezeranyijwe ko bazahabwa amadolari 5,000 y'Amerika, ariko ayo mafaranga ntabwo bayabona. Ayo yose yigira ku mufuka wa perezida Evariste Ndayishimiye. Ni mu gihe hano mu Burundi hari ibibazo bijyanye n'ibitoro n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye. Aherutse kugira gushya yirukana Ndirakobuca Jerive witwa Ndakugarika, ngo biturutse ku ntambara yarwanye guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu kugeza muri 2005, yakubitaga atababarira, cyangwa se ako kazina nawe urumva Ndakugarika nyine nta mikino yagiraga. Ibi byose rero birakwereka ko hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe abandi bicaye ngo bari gushaka amahoro, mu gihe inama ziri guteraterana hehe na hehe hose ngo bari gushaka amahoro, abandi bo nta kindi bashize imbere ni intambara. Mu minsi yashize twigeze kuba tubabwira ko mu bice bya Kavinyonge Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yoherejeyo abasirikari benshi. Mu bice bya za Warikare yohereje abasirikari benshi. Ibyo ngibyo twabigarutseho mu biganiro byacu byatambutse, niba mubyibuka neza. Hanyuma za Uvira bashyiriye abasirikari benshi, yewe n'u Burundi bwoherezayo abasirikari benshi. Ibyo ngibyo twabiganiriyeho, twabivuzeho igihe kirekire. Intambara rero iherutse kuba hano muri Warikare yatumye ntabwo M23 ariyo yashotoye, oya. Ku ruhande rwa Kongo niyo koalisiyo yabo y'Abarundi n'Ababirigi nibo bashotoye batera M23 ikintu yakoze na yirwanyeho, irangije irabashushubukanyira birukankana, ifata ibice birimo, cyangwa se yahise yigarurira utundi duce turimo Bukumbirwa, Rusamambu, Kirambo na Ngengere. Niba mubyibuka neza ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa 3 mwaka 2025, M23 yikuye mu mujyi wa Warikare yari yarafashe ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 3 mwaka 2025, biturutse ku biganiro byagombaga kubera Doha muri Katari, babasaba kuva mu bice bafashe, n'ubutegetsi bwa Kinshasa bwarabibasabaga kuva mu bice bafashe, hakabaho ibiganiro by'amahoro.
bahise bava muri za warikare barigendera. Tugiye tubona wazarendo bahise baza birukanka batangiye kwifotoreza kuri kiriya kibuye cyanditseho teritwari ya warikare, ngo mu mirwano ngo twahoze duhanganyemo ngo na M23 ngo twayitsinze, ngo none ngo kugeza ngo ubu ngubu ngo twayisubije inyuma, ngo rwose ngo twongeye kwigarurira ngo agace ngo teritwari ya warikare. Mwoka byaramwe M23 ko mubyibuka ko bavuze ko cyangwa se bategetswe ko bagomba kuva mu bice bafashe kugira ngo ibiganiro by'Idoha muri Katari bize kugenda neza. Icyo gihe hari ku itariki 9 z'ukwezi kwa 4 umwaka wa 2025 nibyo biganiro byari bitegerejwe Idoha muri Katari, nabyo bitabaye, ahubwo biza kuba nyuma yaho kandi bibaye mu muhezo mwibanga rikomeye. Ibi ngibi harya ubwo wazarendo iyo mirwanire yanyu mwarwanye mukaba mwaratsinze M23 mugafata warikare yabaye ryari tutamenye. Kugeza uyu munsi rero iyo ugiye kureba usanga nibyo twigeze kuba tuvuga mu minsi yashize, abarwanyi b'Ababirigi, abarwanyi b'Abarundi, amayimayi FARDC FDLR n'abandi bose bagiye batandukanye uko bagiye bakunda kubigaragaza ko bafatanya. Abangaba biravugwa ko mu minsi yashize niba mubyibuka neza twigeze kuba tubabwira ko ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 5 umwaka wa 2025 indege yo mu bwoko cyangwa se ifite ibirango bya A400M CT 04 y'Ububirigi yagiye i Bujumbura ihagurutse za Lubumbashi. Iyi ndege bivugwa ko yari ifite abasirikare bagera kuri 11 cyangwa se nkuko byagiye bikomeza kugenda bitangazwa, ndetse n'ibikoresho byabo. Aba basirikari bari abasirikari b'Ababirigi. Aba basirikari baragiye bagezwa mu bice byitwa za Beni, bari bagiye kurwana na M23. Aba basirikari bari bagiye guhura n'abasirikari b'u Burundi. Nkuko byatangajwe, umukuru w'ingabo z'abasirikari b'u Burundi yagiranye ikiganiro gikomeye cyane n'umusirikari cyangwa se n'umuyobozi w'ingabo za FARDC. Ibi ngibi niba mubyibuka neza, icyo gihe ku itariki ya 14 kugeza ku itariki ya 16 nibwo twababwiye ko Liyetona Generali Mbanza Mwirambe yagiriye uruzinduko muri Uvira, niba mubyibuka neza. Icyo gihe akaba yaragiye gusura ingabo za FARDC ziriyo, kuko murabiza Abarundi, Ababirigi, FDLR, FARDC, mayimayi, wazarendo, abo bose barunze hehe? Barunze hariya za Uvira. Ni mu bice birimo bya Sange, ni mu bice birimo za Kiriba, no mu bindi bice bigiye bitandukanye hafi aho ngaho za Kamanyora, aho hose baba bari kuharwanira. Uyu mugabo rero yaje guhura na niyo ngabo, uyu nguyu Liyetona Jules Mbanze Mwirambe wa RDC yaje guhura na General niyo ngabo w'u Burundi, bagirana ibiganiro. Ibyo biganiro bagiranye nta bindi ni ibiganiro by'uko bakomeza, u Burundi bukomeza kohereza ingabo hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo zifashe koalisiyo ya FARDC cyangwa se abo Babirigi barwanye umutwe wa 23. Ikindi murabizi ko twese aho turi, yewe n'abari hehe, kireka abari mu mwobo se, kireka badafite rezo hari cyangwa se badafite ama network, twese duhanze amaso Uvira. Mu minsi yashize ku itariki ya 27 twababwiye ko uyu mugabo Joseph Kabila yasuye ikigo cy'imyitozo cya M23 i Rumangabo. Yaragiye kureba uburyo abangaba bamaze iminsi bari gutozwa babayeho, imyambaro, imyitozo bayigeze he, urugamba rukaba rubaye urundi hano hehe muri Uvira. Abantu bose barimo kuvuga bati Uvira kuki idafatwa, Uvira bimeze bite,
Uvira gute? Bimeze bite? Itegeko yatanze itegeko ry'uko Uvira igomba kuvamo hakiri kare, vuba na bwangu. Uyu nguyu ni Joseph Kabila. Twamaze kubatangariza ko cyangwa se ihuriro AFC 23 batangaje ko yamaze kugera no ku butaka bwa Goma. Uvira igomba kuvamo vuba na bwangu. Ibi ngibi ni ibiri biba biri gucaracara ku mbuga nkoranyambaga. Nabibabwira ngo ibintu ngo wavuze ngo washigikiye ngo ibitwe ngo yiterabwoba ngo ibiki n'ibiki, so kwishigikira. Abarundi bamaze iminsi bari gukora, navuga ngo ni amarorerwa. Bamaze iminsi bari kurwana na M23, bikavugwa ko bayitsinze, bagiye berekeza mu bice bigiye bitandukanye birimo za mu Minembwe, mu bice birimo bya za Mikenke na za Ndake, mu bindi bice byose bigiye biri hafi aho ngaho. Bamaze iminsi bari kwica icyitwa umunyamurenge muri ibyo bice. None se bavandi, muragira ngo M23 ikomeze irebere iyicwa cyangwa se jenoside iri gukorerwa ubwo bwoko bw'abanyamurenge? Ikomeze irebere? Kandi kugeza uyu munsi dufite icyo twita ihuriro AFC M23 twirwaneho. Yaturutse hehe? Yaturutse mu banyamurenge. Ni abanyamurenge bayobowe nande? Na Sematama. Asimbuye nde? Asimbuye Generali Makanika waguye ku rugamba arashwe na drone. Ibyo mwarabyibagiwe? Ibi tuba tugira ngo tubibutse turebe ese ko intambara iri hano mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo iri kuva aha ikaba iri kuba, izarangira gute? Ibintu bizagenda gute? Si ugushoza intambara, no kugira ngo tumenye ngo ese ama updates y'ibijyanye n'intambara hano ku rugamba muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bimeze bite? Evariste Ndayishimiye bamaze iminsi bari kumusaba gukura ingabo ze hano muri Kongo. Nabona M23 ikuyemo Uvira, akisanga intambara yahindukiye iri kubera hehe? Iri kubera hano mu Burundi, azaba avuga ngo ni u Rwanda. Murabizi ko akunze kuvuga ko ngo u Rwanda ngo nirwo rukumutera, ngo rwifashishije ngo abahunze ngo mu mwaka ngo w'ibihumbi 2015 ngo bigeze ngo bashaka gukorera ngo kudeta ngo ubutegetsi ngo bwa Bujumbura ngo biza kurangira bibapfubanye. Mu minsi yashize yigeze kuvuga ko Red Tabara ifatanyije na M23 ngo bagiye kumutera ngo bagafata Bujumbura, ngo nenga azatera ngo anyuze Kirundo ngo agafata Kigali. Marabyibuka ubwo yavugaga ko ngo amacakubiri ngo ari hano mu karere k'ibiyaga bigari cyangwa se hano muri Kongo here mu mwaka mu 1966 kugeza uyu munsi ngo byose byaturutse ku macakubiri ngo yashingiye ku moko. Marabyibuka ubwo yavugaga ari mu masengesho hariya muri Vision de Jésus Christ avuga ngo intambara zabereye hariya mu Burundi guhera mu mwaka w'1959 ngo zose ngo zaturutse ku macakubiri ashingiye ku moko ngo yaturutse hano mu Rwanda. U Rwanda rero rwaramwihoreye, ntacyo rwigeze rumusubiza. Ariko ikiriho cyo nuko amateka uko abivuga cyangwa se uko bigaragara, ibyo byose byaturutse ku bakoroni bageze hano mu Rwanda bashiraho icyo twita indangamuntu ishingiye ku moko ngo Abahutu, Abatwa n'Abatutsi, biturutse ku bipimo bafataga umubyimba, uburebure n'ingano y'amazuru n'iki. Ibyo byose bituma u Rwanda narwo ruza kugera ku icuraburindi rwahuye naryo. Ibi byose rero iyo ugiye kureba usanga nta kindi bikurura ni intambara n'amacakubiri. Nta kindi bikurura ni intambara ishingiye ku moko. Nta kindi bikurura, ugasanga bamwe bari guheza abandi. Niba bagiye ku butegetsi bagasa n'abashize cyangwa se bari konka iryo bere, akaba aribo bonka abandi, ugasanga bari gushirwa ku ruhande. Kandi ubutegetsi bwagakwiye kuba gusaranganya. Hakaza kuzamo biriya bintu bishingiye ku moko ngo Abahutu, Abatwa n'Abatutsi. Nk'ubu mu Burundi bagira amoko y'Abahutu, amoko y'Abatwa n'Abatutsi, no mu gisirikare birimo. Bariya bayobowe na Colonel Jonas Sabushime bigeze kugira uruzinduko hariya muri Uganda, bagiye kwigira kwishaka NRM rimaze imyaka myinshi ku butegetsi ara muri Uganda, bakiriwe na Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Yarabwiye ati mu gihe cyose mugifite ivangura cyangwa se mugifite ayo moko mu gisirikare cyangwa mu baturage, nta terambere muzagiraho, nta muyobozi muzatunga uzamara kabiri. Abayobozi bazajya bahora basimburana, bahora bicana, hahora haba amakudeta ya hato na hato. Ni mu gihe biri kuvugwa ko hano mu Burundi mu minsi iri imbere hashobora kuzaba kudeta. Uyu mugabo Evariste Ndayishimiye bivuga ko natorwa uko byagenda ko zazaba kudeta. Byaravuzwe.
uyu mugabo perezida Felix Thisekedi wakomeje kwinangira, wakomeje kutumva abangaba bavuga ikinyarwanda barwanira uburenganzira bwabo. Dr. Jackson yaravuze ati abangaba ni amateka y'ubukoroni. Amateka y'abakoroni ntabwo mwagakwiye kuba muyagenderaho saa izi ngizi. Mwagakwiye kwicara mugakemura ikibazo, abangaba bagahabwa ubwenegihugu. Abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Ibi ngibi kuki mukomeza kugenda mubigira impuza? Tabombe cyejo umuntu aherutse kuvuga ati perezida Felix Thisekedi narebe kure, yere gukomeza kugendera kwa amateka y'abakoroni. Nawe nibyo yagarutseho. Ati ndamwibutsa ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko yigeze kuba ashaka kurandura ikitwa umunyamurenge hano ku butaka bwa Kongo. Icyo gihe umutwe witwa Mayimayi uravuka. Uyu mutwe ukaba wari ugamije gutsembatsemba cyangwa se gukora ikitwa umunyamurenge. Ubutegetsi kuko bwarangiye nta mwabibonye. Hanyuma perezida Felix Thisekedi nawe aturuka muri Kasai, nawe yashize imbere cyangwa se bari mu gisirikare n'abaturuka muri Kasai. Abandi aba bose ngo aba bavuga ikinyarwanda n'abanyamurenge cyangwa se abangaba ari kurwana nabo biganjemo abo mu mutwe wa 23 bamusaba ko yabagira abene gihugu. Reka data agakomeza kwinangira ubwo akavuga ngo ashinze iyo mitwe ya FDLR, ashinzwe izo za Mayimayi, izo za Wazalendo ngo zikureho abo bavuga ikinyarwanda. Nabo bakavuga ati ntago tuzabemerera. Ati arashaka iki? Urugero namuhaye rw'uko Mobutu Sese Seko ubutegetsi bwe bwarangiye ntabwo abizi. Ibi byose wajya kureba Felix Thisekedi nta kuntu atabwirwa. Abandi bagahita behuza nuko Joseph Kabila yageze hano ku butaka bwa Kongo ari wamuhaye ubutegetsi kandi ku neza. Aherutse kumutsaba ibintu bigera kuri 12 byo kugira ngo abe yabigenderaho, yongere yubake igihugu, cyongere gisubire, cyongere giterane, cyongere gisugire gisagambe. Ariko ibi ngibi ntabwo uyu mugabo yabikora kuko yamusabye no kurandura imitwe yitwaje intwaro ndetse no gusaranganya ubuyobozi. Yewe ni inama yabereye hano muri Uganda nta kindi yasabye nayo kuba habaho amavugurura mu nzego za leta no mu nzego za gisirikari, no mbese ibintu byinshi cyane. Naramukariye kudeta muzavuga kandi yarategujwe, ubwo nabwo muzaba muvuga, cyangwa se mwebwe muri kunyumva aka kanya ubwo uzasanga muvuga ngo wa Muganga ibiganiro yakoraga ngo yarimo gushigikira ngo imitwe yitwaje intwaro. Si cyo kiba kinzanye, bagira ngo twicare tuganire. Niba ubyibuka neza hano Uvira, ngewe Uvira impamvu mba nirinze kuvuga imirwano iri kubera harambombo n'abagenda bakora ama update bagenda bavuga ngo Uvira ngo intambara ngo yaho ziri kuba, ngo Uvira nta ntambara iri kubayo, intambara ahubwo ibera mu bice bikikije Uvira. Kwa kundi tubabwira ko M23 yafashe ibice bikikije Uvira harimo nka aho za Kamanyora, aho ngaho za Nyangezi, aho ngaho hirya za Sange, muri ibyo bice biri hirya gatoya za Katogota. Ibyo bice byose biri aho ngaho muri territoire ya Fizi nkuko bikomeza kugenda bigarukwaho. Ntabwo yari yinjira mu mujyi wa Uvira, ariko ikintu kiriho nta baravuga bati buriya tugomba gukora ibishoboka byose tukagira dute tukarwana kuri bene wacu cyangwa se nka supportinga mwene wacu. Hanyuma rwose ikintu kiriho nanjye atazavuga ngo bese namumariye iki igihe nari ku butegetsi, nta wamenya. Ariko noneho rero imyiteguro Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imazemo iminsi, imyiteguro Uburundi bumazemo iminsi buri kohereza ingabo hano biturutse kuri rwa ruzinduko twagiye tubabwira kuri aya matariki uhereye ku itariki ya 14 kugeza kuri 16 z'ukwezi kwa gatanu. Ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru ngira ngo nahone nahibagiwe muri za Warikare uyu mugabo witwa General Masunzu nakaba yarasuye abasirikari bawe baramaze iminsi bagezeyo. Hariko nubwo bwose 23 yabashushukanye kabirukankana bakaba baratsinzwe intambara, ngo yasize ababwiye ngo mukore ibishoboka byose mwirukane M23 muri bice yamaze gufata. None ko tuzi ko hari ibiganiro by'idoha muri Katari, tukaba tuzi ko hari ibindi biri kubera Washington DC, tukaba tuzi ko hari inama ziri kubera zimaze imisi ziri kubera hano muri Tanzania, ndetse n'izabereye Nairobi, ndetse n'indi yabaye kwa 28 z'ukwa gatanu umwaka wa 2025 hano muri Uganda. Zose ko zigaruka ku mutekano muke uri kubera hano mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Harya icyashizwe mu bikorwa ni ikihe? Iyo ugiye kureba ntusanga ahubwo ubutegetsi bwa Kinshasa bwo bushize iki intambara imbere.
hanyuma se M23 nayo kuri kurwana ubwo burenganzira bwayo izicara ivuge ngo bagiye ngo bayirase nuko barase nuko. Urumva ibyo byashoboka? Ibyo ntabwo byapfa gushoboka. Niyo mpamvu rero kugeza amagingo aya ngaya iyo ugiye kureba usanga hano mu burasirazuba bwa demokarasi ya Kongo, Bertrand Bisimwa perezida wa M23 aherutse kuvuga ngo ntabwo twebwe urwego tugezeho tugisaba, ntawe dusaba, tugomba gukora ibyo tugomba gukora cyangwa se tugomba kubohora abaturage bacu, ntawe dusabye kuko nizo nshingano zacu, twarangiza tukabacungira umutekano mu bice twafashe. Nibyo uyu nguyu Musenyeri Donatien yaherutse gusaba perezida Felix Thisekedi ati se wewe waragiye ufata ibice bigenzurwa na M23 amabanki urayafunga, ibijyanye n'ingendo z'indege zo mu kirere nazo warafunze, turabizi ko nari muri Repubulika Demokarasi ya Kongo nta mihanda biturutse ku miyoborere mibi, ese urabona tubayeho dute? Yari gusubiza se iki? Ntacyo. N'ibindi byinshi cyane byose byagiye bibaho. Hanyuma rero nk'uko biri gukomeza kugenda bivugwa hano mu Rwanda, haba nari nababwiye ko uyu munsi habaye ibirori bikomeye cyane, abanyeshuri bagiye guhabwa impamyabushobozi, ni ku nshuro ya 8 mu ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro hano mu Rwanda, ni Rwanda Polytechnic. Abagiye rero guhabwa izi mpamyabushobozi ni abari mu cyiciro cya mbere n'icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Ibi ngibi rero bikaba ari byiza, nabo nibaze hano hanze baze kureba uko byifashe, nubwo bwose wenda bakoraga bari kuvumba ku buzima bwo hanze, ariko noneho hanze ahangaha birumvikana barasoje, hanze ahangaha ntabwo byoroshye, bagiye kuza hanyuma nabo barebe uko byifashe. Hanyuma ikindi twabwira ni uko intambara ihanganishije Uburusiya na Ukraine nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa ikomeje kuba iyindi, ni mu gihe ubu Amerika yamaze kuba itangaza ko rwose igiye gufatira ibihano Uburusiya kubera ibitero imaze iminsi iri kugaba muri Ukraine. Ni mu gihe kandi Donald Trump yari yagiranye ikiganiro kuri telefone n'uyu nguyu Putin amusaba guhagarika intambara, ariko ibyo ngibyo aranga abirengaho. Icyo yireguza rero, yireguza ko ngo Ukraine ngo yamuteye yifashishije indege zitagira abapilote zigera ku 150, ziranarenga ahubwo, kuko ibyo bitero byose uko nagiye mbyumva ni ibitero by'indege zigera nko muri 240, ariko mu gihe kingana n'amasaha 24 avuga ko yaburijemo ibyo bitero by'izo ndege zizwiho kamikaze cyangwa se kwiturikiriza aho zigeze, ibitero indege zigera ku 150 mu masaha 24. Ati rero ibyo byose rero ngewe nabonye ko nta mishikirano mfitanye namwe. Ni mu gihe Ukraine bavuga ko ifatanyije na Amerika, ikaba ifatanyije n'Ubwongereza n'Ubufaransa, aribo bakomeza kugenda bayitera ingabo mu bitugu ngo ikomeze nayo itere Uburusiya. Hanyuma Uburusiya nabwo bukaba bushigikiwe na Korea n'abandi barimo nk'Ubushinwa. Ibyo byose wajya kuri ugasanga ni intambara itoroshe hano muri ibi bihugu nk'uko bikomeza kugenda bivugwa. Hanyuma rero nkaba nabwira ngo reka mbashimire kandi mwakomeje cyane kuba mukomeza kugenda mudukurikira uko bwije n'uko bukeye. Nabwira ngo tuzajya dukomeza kubana twiganira tureba ibiba biri kugenda bicaracara ku mbuga nkoranyambaga. Hanyuma ngiye twari kumwe n'Emmanuel, Nyagasani akomeza abarinde. Bye bye.